Sa alay nga istorya no, di ketrik na ti puso. Kada episode, adda ti aramid amang pabiligi ti biag mo. Ti Masakbayan Radio, pakinggan mo, damdamin mo. Ti Masakbayan. Mamang, sumuri ka ko ni di universidad. Siguradum lang nga sumsumra ka si Kagunding. Abang ano day takit din nagbalbalog tar aramidam. Saan kayong agdanag, mamang? Talagang isasaot ko ta agadal. Takayat ko ti makaturpos. Kayat ko nga minatunuyen dagiti arapaap ko. Ay, adula amin nga ibagbagam. Arapaap nga. Ha! Uray anya tar aramidam. Di mun tumatunoy dagiti nga arapaap nga ibagbagam. Isadyak la kayat ti magsuportakan kakat. Tamo nga awan mo't la ti pagmamaayan dagiti nga aramidam. Agpakada akon, mamang. Magmagnaak pa'y ngamin. Mapan ka laang, ngamday. Sigurado masapa ka nga agawid. Tado tinaskan nga aramidam dito'y balay. Kasla di ka pala na iruwam ka ni mamang mo. Di mon papanunutan dagiti bagbaganakan ka. No anyaman tinangag mo nga imbagana, pastra kam iti may sa alapayag mo, parwaram iti bangir. Diyak man namuwenang. Nairwama ko niti kunak. Nga masairaklat ta. Anya kalakit din aya. Di mon pampanunutan dayta. Basta siya, dakkel ti pamatikan ka. Amok amatunoy mo dagiti arapaap mo. Sapay la ko, ma. Wen ko naklang arudan. Agtalag ka kadi iti bagim. Iti ka ba ulam? Agyaman ako enang, Talaga agayim ka. Kanayo na suportaran nak. Kanayo na papigsam tinakam ko. No saan nagapukan ka? Amangan no nabayagan na kimapoy ti pakinakam ko. Isong agyaman akin ka, wenang. Talaga nga awan ti amom. Awan pa kay ranudan kan ka. Inutil! Mamang, apay ka diyan na palalo ti pungtot yung kanya. Gapatay inutil ka. Saan ka makawawat? Imbagakan ka masapa ka nga agawid nga maanyat orasan, ha? Mamang, 5 minutos lang ang naladawak. Tanagnagnaket nga rod. 5 minutos lang, mamang. Uray segundo lang ang naladaw ka. Naladaw ka na ta. Di ka makaaw-awat. Awan serbim. Di ka pa'y lakot pumanaw dito'y tapnawanad di parikot ko. Pumanaw ka langan. Pasensya ka, wenang. Awan ti sa bahala, papanak. Diyak ka muna sa dino ti pagturungak. Gunding. Diyak naminin na bagilan dagiti imbagbaga ni mamang kanyak. Anya ngamin ayat tinapasamak. Apay api manaw ka iti balayo. Napalalo ti panagsasaw kanyak ni mamang. Talaga diyakon kinabagilan. Ala, umyan ka pa lang iti may sa asilid diti balay. Dagiti dadakil mo ay. Amang ano niya ti makunada. Di mon pagdanagan ti may papan kadagiti dadakkel ko. Siya kun ti mangilawlawag kadakwada. Alangan mo't abaybayan ka nga agkalkal la utang ita arabi eh. Amang ano anya pa'y ti mapasamak kan ka. Agyaman na kwenang. Talaga si kalahangan tamo kapag kamangan. Awanan ti sa bali. Agyaman na kunay, wenang.
Dayjay ti damo agundaway, ajak pinabailan nga inibduran ti panagsasao kanyak ni mamang. Iso nga uray rabiing, nagkamangak iti ayan ni Wenang agayam ko. Kinapudno na, nakaro ti bain ko idi, ket jakla kuman kayat ti mapan iti balayda, ngem maamakak met nga agkatang-katang, nang runa taadu tinaloko iti lugar mi. Dua nga aldaw ang nakipagnaedak iti balay da Wenang. Ngem iti lasod ti dua nga aldaw, binukudak ti amin at trabaho iti ayanda. Banag at dinayaw kanya dagiti dadakkel na. Kalpasan ti dua nga aldaw a panagnaed ko iti ayanda Wenang. Nagawi dakmetlaeng ijay balay mi. Makitam ti aramid mo? Kundi panaw ka, nga magsubli ka mat gayam, manal ka talaga. Pasensyaan dak la kuman, mamang. Sapay la kuma, tapalubusan dak nga agnaid mo't lang diti balay. Katanya pa'y kuma. Alangan mo't adi kaawatan, katni, makitkitam mo't. Nagrugitan to'y balay. Mamang? Duangal daw saan anadalusan to'y balay tanagtalaw kakit nga rod. Iso akasayaatan no kagsukatan tarugyamon ti agdalos. Sige, mamang. Ano sam ti agdalos? Tano di ka kumanagin katalaw. Saan kumamat anakaro ti rugit to'y balay? Saan kumaanarigat adalusan? Nalan! Darasam! Damdamagan da kada tatang. Ha? Apay ka no? Salsalud-sudon da no kumustakan. Nonya ka nun ti mapaspasamak kan ka. Pakibagam ka dakwada nga okay akmatan. Imanugot ni mamang nga agnaedak manan iti balay. Ay, sapali at talaga ti ugali ni mamang Monya. Wenang. Di kan mas daaw no apay ana sa uktikas jay. Takinapod no na. Limad asinurot kay di nagsublikan iti balayo. Nangag ko ti panagsarita yu kan ni mamang mo. Ha? Anya ti kayat masawan? Nangag ko ti amin nga yung pagpaganakan ka. Idi nagsubli ka iti balayo. Amok nga inawat na kalaeng tapno adda pagbalinan na atagabo. Mamang ko day Wenang. Iso nga oray kas ti taramidan na kanyak. Awan ang yaman na. Tinapatag ita. Nakasubliak mo't lang iti balay mi. Nagtumat ang sikat masabat ko, Barok. Kumusta kan? Da kayo gayam, tata. Nasayatak met. Da kayo ngay, tata. Kumusta kayon ka ni nana? Nasayaat mo't, Barok. Kasi ti sigod, nasalunat kami lata. Amumutan, napalalo ti panangasikaso kada kami ni Wenang agayim mo. Ay na, masigurado ka di na kayo baybayan ni Wenang agayim ko, tata. Dahil jepay ti kunayo, nalaos ti panangipatag na kada kayo. Uray si kamat, gunding, Barok. Nalaos ti panangipatag mo kan ni mamang mo. Tata, Hagamjak man amo no anya tada iti panunot ni Bering. Tapa sa bali ti trato na ken ka. Sa bagay, saan mo't ngamin anya, tata. Awan, gunding, Barok. Lipato mo tinaybagak. Ngam kaslad dati kayat yung ay baga, tata. Ape adiyo ituloy na nyaman data. Ay na, Barok, imbagak matan. Lipato mo dayjay. Awan dayjay, gunding.
Mamang, isagot ko kada kayo ti diplomak. Para kada kayo ti amin na panagsakripisyo kan panagsalukag ko anagadal. Ananuak ngay day ta papel. Pisangag to pa iti sangom. Mamang, Pakairanudak nga ro day ta, ha? Mapakanak nga ro day ta papel. Makan ko day ta, ha? Alamat? Ibagaman kanyak, numabalin ko akan ng day ta papel ngayaw awat mo kanyak. oo na yun, mamang. Di yula ka din among ikan iti patag ti amin arigat ko anang paadal iti bagik. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Na, naglaing kan, tasong basong bata nakit din. Hawan babain mo! Day tati na sursorom iti panagadal mo, ha? Day tati inturpos mo! Hawan ser-serbim! Nakaturpos ka laon kastante aramid mo! Talaga nga awan modom! Awan apulos! Di ka lakuman binyag ayot ka! Pinatay ka lakuman iti basit kapay! Kaaldawan a mismo ti panagturpos ko, iti napasamak daydi a kakaruan a panagapamiken ni mamangko, daydi matlaon ti damo a panangkabil na kanyak. Pasipud pay, oray no napalalo ti panagsasauna kanyak, saan nakmet a disdiswan. Nam nakla ata, gapo iti panangtungpa na kanyak, gapo iti panangsungbat ko kankwana. Kas iti sigod, ni Wenang agayem ko tinagkamangak. Isumatlaeng tinangbalakad tanyak, ano anyaman tinapasamak kada kami ken ni mamang, kat maurnos tumatlaeng. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kat napagasatan akmat, anakastret, adagos. Kaskan ka, nakastragak matan iti trabaho gunding. Iti may sa akumpanya iti ili. Nagsayatan ngayon kas tawenang. Kablawan ka. Agyamanak. Katsi ka, kumusta ti trabaho? Mayat-mat. Iso na lang ta. Taan niya? Aging gaita. Natamnay pa lang ti panakilangan kanyak ni mamang. Apay. Idi kaaldawan ti panagturpos ko tinauda pa nagrekyarmi. Punuan na palabas inday jay. Ngam isumot lang tinanipudan ti panagbalindan anatamnay kanyak. Gunding. Di naksamot din mapakawan ni mamang. Panagkunakit saan mat. Tano di nakapayla napakawan, nalabit a pinapanaw nakakuman. Wenang. Iso asaan kang agdanag?
Maurnos tumatla ang ti amin. Kas iti sigod. Mamang, adto iti sweldok. Awatin nyo. Mamang, nanyaman dagiti naaramid ko adiyo na gustuhan. Pangasiyo ta pakawanindak kuman. Kang runaan na kayat kung ikiddawan iti pamakawan. Kat tipan na kailawan ko ng sungbat kada kayo iti nagturpusak. Sapay la kumatap. Anyan. Pinanawan naklatan ni Mamang. Talaga na sakit pa ilang tinakam na kanyak. Diyos ko, pang-aasim ko matatulungan nak. Sapay la ko mata masursuro na ko na mapakawan ni Mamang ko. Kat ipatag na ko mamatan. Sapay la ko ma. Jakla ko man ipagada ito eh. Ngamgaputa ka na yun nga istoryaan kanyak ni Wenang nga anak ko ti kasasaad mo iti den na ni mamang mo. Ipagakon, Barok. Ha? Anya day tatata. May salata mo karason. No apay nga adayo tirik na ka ni mamang mo abiring. Ha? Anya nga day tarason, tata. Gaputa ampun nakalaeng ni Bering. Anya? Day tataag pa'y sugundin. Pimusa ita aksidente day di asawa kang kakaisuna nga anak ni Bering. Kaya saanan anak ki asawa pa ay sipod iti. Ti amo mingarod kat mapukaw na iditilimpong ti panunot na. Yung saan ba? Tanapailan na day di apagtang iti biyang na. Pagingga nga iti may sanga altaw. Kalat-latan na nakita mi nga dakan at agibi na. Iso na lang ang tawan makaammo. No sa dino tinakaalaan na ka. At ay talang ti ammo, Barok. Kamaudyanan na. Naamwambot laangan tipudno. Anya? Ampon kalaang. Isumot lagayam. Isu ka da saan da kapulo sa maipatag, Mamang. Gaputa ampun daklaan. Nagbayag nga inarapaap ko amarik na ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ngamjak pulos na rik na daita kada kayo. Gayam. Ampun daklaan. Itataam mo mon. Nawayakan nga agdesisyon para itibagim. No panawan na kapoy tinaamuam, pumanaw ka lang. Sige, pumanaw ka. Kat ipakita mo talaga nga awan utang mo na imbaganakam. Pumanaw ka lang. No pumanawak man, sana kaya tasaw na baybayan kayon, Mamang. Taure sandak kayong patag. Naimulan ni di panunot ko ada kayo tinangbiag kanyak. Kat bigbigak na itang utang ko na imbaganakam kada kayo. Iso nga urayan niya pa'y timapaspasamak. Ag sumadak kada kayo, Mamang. Ikarik na ita. Ang sumadak ka na kayo.
parik ka ni mamang, tinungpal ko. Inaramid ko ti amin, tapno maya sa dag ko tirik na kanyak. Inaiwanak ni mamang. Nam idinagabroad akon, nahalaap iti mangaywan kankwana, kat aging ka ita, kasta ti sitwasyon mi. Dakkel ti panagyaman ko, ta idinaudi ang nagawidap, taon 2019, nariknak, akailiw nak ni mamang. Iso nga iti panagsublik dito'y Taiwan, nakalaglag-anan tiriknak. Daytoy ti pakasaritaa. Tuy pagayam mo, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno unay anasakit, para iti maysa nga anak, no saan ama ipatod ti inana. Namdayawon ka pagayam ko, gapu tanatibkar ka. Isa amalaksid anagunod mo ti arapaap mo, nagunod mo matlaang ti pananipatag ni mamang mo na arapaapam. Alakastan pagayam ko. Saan na dagos a makita ti masakbayan, ngem marik na dayta iti tunggal pilit ken panagtalinayet. Nalpasita, ngem adda pa'y sumarsaruno adalan a pagarupan. Sa aleng nga istorya, no, di ketrik na ti puso. Kada episode, adda ti aramid amang pabiligi ti biyag mo. Ti Masakbayan Radio, pakinggan mo, damdamin mo. Ti Masakbayan. Anyat ko na bakad, imawag ni Alice itay. Wan lakay, umay na ka no itulod dito'y ni Jet nga apu ko ta. Nay, imbagmanta na panunot na nga iyo may dito ni Jack. Ay bakasyon da ngaminan, iso nga itulod na ditoy. Busy ka no ngamin iti trabaho na, kat di na masango nga asikaswan ti anak na. Nang runa, kat mabatbati nga is-iso iti pagnanaudanda. Huwag nga agpaisaw. Nasaysaya at laangan, nga itulod na dito dya ubeng, tapno at ang mga sikasukan kwa na. Narigat nagpaisaw, nagmaymay sa amabati dya ubeng iti pagnanaudanda. Sapay itala ang manan nga umay dayjay nga ubing ditoy. Saan nga taama ikaw ang agnaud ditoy tanapudot? Amumot ti klima iti bagyaw, nalamies. Saan mo't siguro, Lolita? Mayroong tuumutlaang Papanan na ngayon saan akasta. Ay kat nasaya at matatap no makadan nata mat ti apu ko ta. Nabayag mat apanawan asaan ta anakadan na. Ay, mailiwak matan kan kwa na. Di ipapas mo ti iliw mo, inton adan ditaw. Ay ka talaga alakay, kastanto ti aramiden ta. Ay naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y apok. Basit ka pa, idinaudi nga imay kayo kaninanang mo. Manipod ide, ita kayo manlaangan anak ka umay. Ngam, apagsublimot ni nanang mo, taado ka no ti trabaho na ide bagyaw. Wan lola, iso ngayon tulod nak ditoy. Kaasiak ka no ngamin lumabata ka di balay ngak may maysa. Awan ngamin klase min ta bakasyonan. Kumusta mo't ngay ti biyahe, apok? Saan ka kadian na ulaw ijay dalan? Saan mat lola? Ngam apay ngay, nagpudot mat gayam dito'y lugaryo. Apay ngay di bagyo kat nalamiis. Adda ka ngamin dito'y probinsya, apok. Talaga napudot ti klima dito'y. Ay san abale, tado mo't ti kay kayo iti aglawlaw ti balay. Napariir to umutlaang. Nang runa, no, agtugtugaw tayon to kadalulom di ta sirok ti mangga. Ayan ka din ni lolo, lola. Apay ngawan mo't iti simangpot kami kaninanang. Napanakitsenda, apok. Iso ti imbaon ko, tasyak tinanguray iti isasangpot yaw. Kasta ka di lola? Wan apok. Ala, aginanaka tamapanak mangisagana iti merienda. Amok amabisin kan,
Pangururayan ta iti pinalingki ni Lulom. Ay na, nagdakkel ka, Jet, apawk. Manatawan mo itayan. Sa nga pulo, lolo. Ay, duwan sa latitawan mo, idinaudi nga imay kayo dito yung kaninanang mo. Ay na, nagtaer apawk. Imalak sa kada kayo, lolo. Jakmut ngamin am-am mo ti amak. Isada kayo nga rudim malaak. Ay, nagsirib ka pa, apawk. Talaga asyak ti imalaam. Mayat mo ti istoryaan niyo nga aglulo dita. Ay na, talaga nasirib da ito'y aputa, lolita. Agasam ta kuna na asyak ka no, ti imalaan na iti kinataer na. Tadi na kanumat nakikita ti amana. Apok, saan ka kadi amas daaw? No apay nga awan amam. Saan, lola? Imbaga kanya akong ni nanang napay nga awan tatang ko. Ngam, okay lang, lola. Ngamin, adamot ni nanang nga mangipatpatag kanyak. Iso nga okay lang. Bakit? Amti pa nagrasrason ti aputa, lolita. Talaga nga imala kanya. Nuwanan, si Kando isaw. Mala, umay kayon tamang rabi itayon. Tapno makainanamot tanta aputa. Nabannog day ta iti biyahe. Tapno nasapa makainan na. Inton bigat, ipasyartan to iti taltalon. Ha? Talaga, lola? Wun apok, ipasyardakan to tapno makitam tilang ati kataltalunan. Ijay tayon to nga agpiknik, apok. Kumusta ngay, apok? Nakaturog ka kadiimot laang itinasayaat. Wun, lola? Nakaturog akmat? Kas lamang mangag ko nga main ako ti idirabe. Amangan ko nakno saan ka makaturog. Nabara ka di ije kwartom, apok. Saan, lola? Adamot electric fan? Isuno laang, tanod damang kung aguni, makaringak. Kasta talaga ditoy no itirabe apok. Ay nakarkaro ano ka adwan tito kak. Talaga narire itirabe. Kasta ka di, lola? Ang mga nadal-alya kas itis istoryahan dagiti padak nga ubing iji bagyo. Ado ka no tal-alya diti probinsya. Ay saan apod no day tapok? Saan ka mamati kadakwada? Ala umay kanta agar mo sartayon. Nakaluton ni Lulom. Ha? Ni lolo tinagluto, lola? Saan na si ka? Saan akayat ni Lulom amasapa ka bumangon? Iso at talaga ti paraluto iti bigat apok. Amom, naimas nga agkirog iti inapoy ni Lulom. Lola, adda ka di hotdog? Ha? Ay, saan anasaya at day taamakmakan apo? Saan amabalin ti kasta ditoy? Day ti paborito, lola. Ay naapok, no maramanam dagiti ar-ar mo sa ren mi ditoy. Amangan no di mo to kayaten ti hotdog. Iso nga umay ka, taur-urayan na tan ni Lulom. Kalpasan ti mano atawan, nakapanak manen iti probinsya nga ayan da lolo ken lolak.
Manipod ngamin impas na inak ni Nanang. Man kanulaangan ang nakaawit iti ayan da lolo kan lola. Ididamo, maikawa akmanang. Kasabali dagiti taraon iti probinsya. Kastamot ti klima. Ngam iti sumagmamano nga aldaw a panagtalanaed ko iti probinsya, nagusto akon manang. Nang runa kat makitkitak, no kasano ti panagayat da lolo kan lola iti tunggal maysa. Dudwada iti balayda na makitak anaragsak da manang. Naglabas pa'y ti sumagmamano atawan. Lakay, mapanbuso ko na ni jay terminal tibas ti apom. Impalugan ka no ni Alice itibas nga agturong ditoy. Ay, kasta aya. Ay, nasaya at matao may manan agbakasyon di apo ko ta. Nakasaritak iti telepono ni Alice. Ay, talaga ka no nga agganat nga umay manan ditoy ti aputa. Makita mo't no kasano ti kinaragsak na no adda ditaw. Nakaayayat nga agtutubaw. Ay, huwag nga Rod. Naimbaglangan tanasingpot ti apo ko ta. Uray no di makil nga awan amana. Nagbalin anasingpot ken natulnog nga ubeng. Iso nga awan problema ni Alice iti anak na. Kapag yamanan talaunay daytay ti Diyos. Tao uray kas jay tinapasamak iti anak ta. Naadaan tamot iti nasingpot nga apo ko. Sige nga Rod, bakit? Mapan kun sukunan di apaom. Mga no simang peten jay boss ang nagluganan na nagkapaw jay bagyaw. Agmanak, Lola. Ay, Namiss kayo ko ni Lolo. ay na, uray da kami apok. Ay, naimbaglaangan ta nakabakasyon ka manan. Mailiw kami unayon ken ka apo. Naimbag man ta kabailamon ti agbiyahe nga agmaymay sa jet. Kabailak, Lolo. Kaya't kung aminan ti makabakasyon man nanditi probinsya, kailiw kung dagiti taraon. Kastamot ti mapan digital talon ken bangkag, Lolo. Lola. Ay, wingay am apo. Impatarimaan mi ken nilulom di silid mo. Pinaikan min iti aircon. Tapno saan ka amarigatan. Nang runa no napalalo ti bara ti panawan. Mabalin mo di electric fan, Lola. Apa naggastos kayo pa'y laeng. Kaya't mi nga men, akomportable ka no da ka dito'y apaw. Isuan na panunot mi ti kasjay. Agluto aktaw kadagiti paboritom amakan apok. Ay gayam binaga ako ni Tasyaw. Umay mangidagas itinyog intun bigat. Amok a paboritom mo't dayjay apok. Ay na, excited ako na makaraman manan kadagiti kan-kanin tayo diti probinsya, Lolo. Lola. Ay gayam, mapantayin to agala kadagiti presko anatang iti bangkag intun bigat ha, Lola. Kaya't kung aminti dinengdeng. Ay apok. Adon ti mabalin nga apitan ijay. Intun bigat, mapantayon to kadalulong. Kumusta mo ti panagadal mo, apo? Nasayat mo't, Lola. Dandani ako nagkoleyo. Amo ka marigatan ton ni Nanang iti panagadal ko. Isa panggap ko tag working student. Tapno makapagtuloy aklat tayo iti koleyo. Ay kabailam nga tapok. Ang mga numarigatan kamot nga ag-working student. Ikarkarigatak, Lola. Talaga nga minakayat ko ti makaturpo City College. Tapno matulungak mo't ni Nanang. Kan siyempre,
Da kayo kan ni Lolo. Bakit kan lakay kamin kan ni Lolom apok? Di na kamin pakadanagan. Ti importante, matunoy mo dagiti arapaap mo iti biag. Tapno nasaya at tumati masakbayam, apo. Wen Lola, nagbalin kayo nga inspirasyon kanyak. Nakitak no kasano ti panagpinatagyo kan ni Lolo iti tunggal maysa. Nakitak mo ti sakripisyo ni Nanang, tapno maitid na dagiti pagkasapulan mi iti biag. Kaya't ko aso papakan amin dagita, Lola. Ay, nagsaya atan ti panagpuspusom, apok. Amok nga ipaay amin tinamarswa dagiti kalkali kagumam. Basta di mo sardayan ti dumawat ti kaasi ti Diyos, ha? Amok adi nakabaybayan, apok. Lakay, kolehiyon ti apo ko ta. Agtrab-trabahon kabayatan ti panagadal na. Ay, saan nga ta marigatan ni Jet? Narigat ti kastingar aramid na, Lolita. Ay, kunanamot akabailan na. Agdwa-dwaak. Ngamin, saan batan nga umumay dito'y probinsya? Kaya't asawan day ta. Awan at talaga ti oras nan. Saan akas iti kalabas ang makaumay pa'y dito'y probinsya? Posible day ta. Ay, mailiw ako na yan kankwana. Nalipatan na tan sa abatan. Nay, hindi ka unay agliday, Lolita. Ta makapadakis kan ka day ta. Ang mga nonya ti mapasamak kan ka. Laglagi pam nga darik-rik na Malating itanak nga minunay. Saan pa yan nga umawawag? Tunggal makitkitak ti silid na dito'y balay. Malading itanak unay. Bayam, dahil tunad na oras na, sigurado nga umay tumot laeng ditaoy. Patpat gen na taunay ti apo ko ta. Manipod nagkolehyo kan nagworking student ta. Jakon na sarungkaran da lolo kan lola. Adda dagiti gundaway a makita nga adda miskol da kanya. Nampulos ajak masungsungbatan. Gaput adda iti trabaho wenno saan madama ti klase. No makaawi dak iti dagusmi kan ni Nanang. Madipatak tumatan ti umawag kadakwada. Gapu iti napalaos abanug ko iti inaldao. Naglabas ti ado a bakasyon. Nampulos asaan akon anakapanpay iti probinsya da lolo kan lola. Gapu iti daytoy, jak pa yan na amuan nga addagaya man sakit ni lola.
Hello, Lola. Hello, Apo. Ay, nasayaat mo. Ta sinong bata mo tiawag ko. Nabayag ka kaya't kakasarita. Ngam di mo mo't masungsungbatan tiawag ko. Pasensya kayo, Lola, ha? Busy ak ngamin na talaga. Naimbaglaan na tawan pa iti boss ko. Iso anasong batak ti awag yo. Ay, naimbaglaan gan Apo. Mom, ado ti kayat ko nga ipadamaggan ka. Kasta ka di, Lola? Kaya't ko kumatag bakasyon di ta, Lola. Ngam talaga nga awan oras ko. Talaga nga minamakumikumak iti trabaho ko iti panagadal ko. Iso pasensya kayo, Lola, ha? Ay, maawatak, Apo. Maawatak ko na yo, Lola. Ngam madlaw iti timag yung agpaspasugnod kayo. Lola, patpatgan kayo unay. Tandaanan nyo ka na yun data, ha? Sapay ko ma, taba uuray ko tiyo umay mo ditoy. Ha? Lola, si Mang Putan ti boss ko. Sige, Lola, ha? Siyakto lang ti umawag kada kayo. Bye! Ay, apay akas na tilanga ba nakisarita iti apo ko talulita. Rumbang kumamaragsakan ka ta nakasarita mo't laangan. Ay, kalaat ngamin, apinutod na ti saritaan may, tasimangpot kanon tibos na. Kasta ka, day. Wala kay. Nay, Lolita, pangaasim ko ma. Di kaagsangit tamang nuan niya ti mapasamakan ka. Diyak ngamin malapdan ti pagik. Nagruna kat, kastuyan ti kasasaan ko. Nakapsutak, gapo iti kimpot a sakit ko. Agapuanan mo't ti panagsalugan ti pigsak. Lolita. Narciso, no bilang taip-ipan ko. Mabalin ka di, Lolita. Di ka man nagsawi ti kasta. Diyak magustuhan dagita ngay bagbagam. Ay, di naklapdaan na ang isawang iti kayat ko nga ibaga. Tawhuray anya ti aramidan ta. Saan tanto Apolos amaliklikan ti gasaat. Iso apang nga asim, Narciso. Ipalubos mo nga ibagak ti kayat ko nga ibaga. Ay, Lolita. No bilang lang, taipo lang kunti bulod ko abiyag. Kat saan kami na makapagsarita pa ikan ni Jet nga apo ko ta. Ibagam tulaangan kan kwa na. Analaos, ti panang ipatag ko kan kwa na. Lolita. Tarigagay ko. Amatunoy na ti amin nga arapaap na iti biyag. Tauray sa dinuntun ti ayan ko no bilang lang. Ibaga mapakaragsak no agbaligi ti apo ko ta. Nasaya ata si Mangpot Kanjet. Narabyan ka manan, anak ko. Kapilitan na nanang. Amoy mo ti working student. Imawag itay dalulam. Kumumustaan da ka. Ni, unyag pa iso. Inkarik ka ni Lola di na udi nagsarita kami. Nga awagak ida. Ngamjak matan na isamira. Gaputa makumikumak unay nanang. Wen nga rod. Ay na anak, pasensya ka na.
No kabaalaklak ko mga ibaklay ti amin para iti panagadal mo iti kolehiyo. Saan ka kumamapilitan nga ag working student? Nanang, Sapay la kumata maawatan nak, anak. di kay agdanag nanang, maawatan kayo. Kan may isa, kaya't ko talaga ti makaturpos. Kaya't ko ti makaadal, tapno makatulong ak tumutin ka ta kayo. Isungar aramidak ti amin. Agyaman naktaman nakaawat ka, anak. Tinasaya at, ingka agpulusun. Kalpasan na, mangrabiikan. Amok anabannog ka, anak ko. Taman pa naladaw ang nagring ni nanang. Sigod-sigod niya iso ti kanayon nga umuna amaririing. Ang baybay aklatan na maturog pa'y. Amok no kasano ti sakripisyo ni nanang. Tapno maisakad na lang ti panagbiag mi. Nang runa ti panagadal ko. Isa siya kung ti makamong agluto iti pagarmusaran mi. Sana balit. Ni, tay cellphone kun samot day jay. Hello? Ah? Tatang? Cellphone gayam ni nanang tinagring. Kunaklakit din na tay cellphone ko. Anya? Ni, Diyos ko! apo. Kasla nakigtot mo ti Sige, nanang. tatang. Agawid kami adagos ka ni Jet. Apay nga tan. Hanya nga tati mo paspasamak. Jet, anak. Masapol nga agawid tayo di probinsya. Ni, apay nanang. Apay nga agsang-sangit kayo. Awanan ni Lola manak ko. Tatayin. Anya? Anak, datalangan ti adda dito'y nakaitanaman ni Lolam. Saan ta ka di pa'y nga agawid, anak? Imunan ang agawid ni Lulong. Nanang, bayan nyo nga ipapas ko pa'y tiladingit ko iti ipupusay ni Lola. Jet, anak. Ano tinasursurok ka ni Lola? Hindi masansan nagbakasyon at diti probinsya'y daw bingak pa'y. Banag nga iso tinagpatibkar kanya kiti panagdakkal ko. Ano na kiti bilin na kanyak? Nga iso tinagpay nga inspirasyon ko lalang. Iso nga oray kasano ti kinarigat ti biyag. At tuyak ang makigasgas ang gasat. Anak, Nasakit para kanyang tikalat nga ipupusay ni Lola. Nagrulak at napayagan na itinaudi akong daway. Ang nakapagsarita kami iti personal. anak. Dumtang tayo amin kan ni patay. Amok na itananang. Tilang pagsakitan tilakam ko. Diyak man lalapat ganti kalaya nakitawon lady. Lumawag kanyak. Ngagbakasyon lang kuma dito'y probinsya. Kaputa kailiw na kuna yan. Diyak man lalapat ganti maudi akit daw. Tipat patag ko Lola.
nga amin tayo kat agturong ken ni patay. Namkas itinakunak, may salaabanag ti pagsakitan launay tinakam ko. Iso tijak napatgan akid daw day di lolak. Amin abilin day di lola idi si bibiyag pay, indanon amin kanyak ni lolo. Iso nga ad-addan asin ni Dirko ti bagi. Tilaangan ng patibgar kanyak, kat tibilin na nga uray sa dinuman ti ayan na nubilang. Sigurado apakaragsakan na ti panagbalikik iti biyag. Gapoy ti dayta, ingka gumaak nga ingaed ti panagadal ko. Nagsalu kagak, apaman ang nakatulpusak iti kolehyo. Kat si papanakkelak amang ibaga, nga ita, tapasaya at kon ti biyag ko manang. Addan negosyo ken bukod mi abalay diti Bagyo. Saan akasidi nga agab-abang kamilaeng kaninanang ko. Napaurnos kumatan ti balay da lolo kanday di lolak iti probinsya. Kat ultimo ti tanam day di lolak, addan mo solyona. Namuray no kastamanang, amok adjakon maisublipay ti amin. Nang runa day di kanito akid-kid dawan day di lolak, ti panagbakasyon ko, tapno makadennanak. Iso akadagi tinaayat adumdumnag, kayat ko nga ibati daytoy apanirigan. Oras ti kapatgan ama ipaay tayo kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Tauray kinabaknang tayo ti amin a kinabaknang, no awan mo't oras tayo kadagiti ipatpatag tayo, awan mo't laeng ti serbina. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, umuna iti amin, agyamanak iti pananibinglay mo iti padas mo. Podno unay ti kinunam, kapat ganti oras ama ipaay kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Ti kinabaknang kat nalakalaan ama sa pulan, no nasa lukad ti may sa tao. Ngam ti oras, iti kanito ama paluspusam, di munton maisublipay, na uray anya ti ar-aramidam. No pa'y kasta pagayam ko, makunak adi mo kumasideran onay ti bagim. Tano ibasar iti salaysay mo, di mo na ipaay ti maudi akid daw day di lolam, gapu tama kumikum kamat unay, gapu iti panaggidan ti panagtrabaho, ken panagadal mo. Iso ama kunak ama awatan day di lolam ti amin. Kat mamati ak anaragsaken day jay, iti sa dinuman nga ayan na, nang runa kat nagbaligi ka kadagiti arapaap mo. Alakastan pagayam ko,